Ассаламу алейкум туугандар. Трудовой договор боюнча баягыда айтып кеткен билесиздер, анан ошондо көбү самозанятость боюнча сурашты эле да. Анан ошону айтам деп унутуп калыптырмын. Бүгүн комментариялардан көрүп карадым. Анан эстеп кеттим. Билесиңер, баягы айтып кеткендей эле, эгер трудовой договор жок болсо, азыр по базе почему-то решили проверить баягы кызуучудан кийин трудовой договор да. То есть регистрация базада болсо дагы трудовой договор жок болсо, сразу не кылып салат, депортация кылып салат. Билесиңер, через Сахарова. Анан регистрация базада жок экен, ызычы болгондор да бар. Регистрация базада бар, бирок трудовой договор жок болуп калат. Трудовой договор, да, бир жолу айтып кетейин, который акча берип жасалып аткан 2,5–3 миңге. Билесиңер, ал деген мындай эле трудовой договор. То есть человек на работу устроился. То есть 1–2 ай, 3 ай эч ким эчтеке сурабайт. Типа, да, она есть в базе, все четко. Бирок, имейте в виду, настоящий трудовой договор деген, это когда оплачивается пенсионный фондко, соцстрахование, налоговыйга акча төлөнгөндө, она считается вот нормальный, чистый, четкий договор. Четкий договор болуш үчүн минимальная зарплата сейчас в Москве 28 миң. Соответственно, 15 миңге чейин, 15 миңге чейин эмес, 13 миң бир нерсе төлөнүш керек общий. Бухгалтер точно айтат. Я могу там 13 миң менен 14 миң ортосунда. Анан полуставка деген бар. 14 миңдик зарплата. 14 миңдик зарплатадан примерно 8 миң төлөнөт. 6700 төлөнөт. 6700 төлөнөт. 6700төн туугандар. 6700төн эгер посреднический фирмаларга жазсаңар, допустим, да, бухгалтерские услуги бар, анда 10 миң, 12 миң болуп кетет бухгалтерские услуги аркы беркиси менен. Аутсорсинг компаниялар бар, айына 4 миң берип, жок 6 миң берип жүрө берсеңер болот. Ошол баары четкий, бирок аларды билбейт экенмин. Насколько это правда и легально, да? Лично biz вот на полставки устраиваем, на каждого человека примерно уходит 12 тысяч. То есть мы оплачиваем общий. Ошол. А нам по поводу самозанятости. Самозанятость деген, билесиңер, бул өзүн өзү камсыз кылуу. То есть самозанятостьте кайсы адамдар иштей алат? Если вы там 100 иштесеңер, то есть машина оңдогон жерде, стоматолог, допустим, да, стоматолог, кстати, лицензированный тоже болбойт, болуш керек. Ал болбойт. 100 иштегендер, маникюрда иштегендер, салондо иштегендер, ошолор самозанятость кыла алат. Самозанятость кылганда обязательно налоговыйга барып, пароль, логин алып, анан өзүңөрдү самозанятостьке өткөрөсүңөр, Сбербанкка байлайсыңарбы, Тиньковко байлайсыңарбы, неважно. Анан айына 4% от дохода төлөп туруш керек. Самозанятость менен да бирөөлөр сурайт, регистрация узарса болобу деп. Бирөөлөр жооп бериптир, болот деп. Но на моей практике никого не видел вот именно своими глазами, чтобы самозанятости УФМСтен көрүп туруп продлили регистрацию на год. Кстати, это вот маленький чуточки закончик надо биздин мамлекет башчыларына жеткирип коюш керек, чтобы вот это тоже рассмотрели. Почему? Потому что самозанятость как бы у нас разрешено. То есть кыргыздар самозанятый болуп иштесе болот. Бирок ошол эле самозанятый менен эмнеге регистрация уланбайт деген вопрос бар да. Ошол. Анан чисто көчөдө жүргөнгө, чтобы трудовой договор жок болуп калса, силерде ошо регистрация жок, регистрация бар, трудовой договор жок болуп калбаш үчүн, да, кээ бирөө сурайт экен, самозанятый кылып алсам болобу деп. Самозанятый кылып алсаңар болот. Но көчөдө жүргөнгө эле. Вы самозанятый. То есть эгер вы салондо иштесеңер,
же жанагындай айтып атпаймынбы, бир место бар, парикмахер болуп бир местаны алып иштей турган болсоңор, самозанятый болсоңор, прям идеально все четко. Анан бирок, допустим, вы швейный цехте, там, заводто, ресторанда иштесеңер, трудовой договор жок болсо, анда чисто өзүңөр үчүн самозанятый кылып жүрө берсеңер болот, көчөдө кармалса, да, вот мы я самозанятый деп. Бирок, ну, соответственно, ай сайын определенный налог төлөш керек. Хотя бы 1-2 миң. И чтобы ал налогту көрүш үчүн, ал налогту силер өзүңөр каалагандай эле төлөйсүңөр. То есть каждый день вы должны пробивать чек немеден эле, через Сбербанктан эле почтага, ну, допустим, бирөөлөрдүн почтасына жөнөтөсүңөр, чек пробиваете, и ошол чектен 4%. Грубо говоря, 1000ден күндө 1000ге чек урсаңар, 4% это вы оплачиваете айдын аягында налоги. Ошол, надеюсь, түшүндүрдүм деп ойлойм. Түшүнбөгөн вопростор болсо жазып койгула, я постараюсь ответить. Ошол, баарыңарга ийгилик.